بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Ya Allah, hiburkanlah hatinya ya Allah. Jika ada yang sedang diuji dengan kesempitan rezeki ya Allah, lapangkanlah rezekinya ya Allah. Jika ada yang sedang sakit ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Jika ada yang sedang bergelumang dengan dosa ya Allah, bukakanlah pintu taubat seluas-luasnya ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami pulang dari majlis ini melainkan setelah Engkau mengampuni dosa kami ya Allah, menerima amal ibadah kami ya Allah, memakbulkan doa-doa kami ya Allah, dan menetapkan hati kami di atas jalan-Mu hingga akhir hayat kami nanti ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa la tu'akhidna bil 'adha'im wal jara'im ya karim. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.